ljudi, dobrodošli na Čims kanal, radimo sjajan vlog, a riječ je o utakmici Veležu na svom terenu. Ja tu živim jako blizu, trenutno je 2:20, a planiram da krenem u 2:30. Blizu sam tu jedno 5 minuta pješke do stadiona i može se čuti i trenutno i navijanje. Očekujemo naravno pobjedu kao i uvijek na svom terenu. Vidimo se nešto kasnije. Ima malo vjetra ljudi, ali nadam se da neće previše smetati tokom snimanja, ali zasigurno da hoće malo. Malo hoće, ali nećemo puno pričati, baš zbog toga hoćemo vidjeti šta ćemo iskombinirati nešto. Narod već dolazi i vidite. Tu je i Burke moj, Buraz. Gužva već počinje da bude. While you and me repeat this bittersweet heat. Sad na teren izlaze naši vođeni, igrajte rođeni, čuje se glas, mostarsko srce kuca za vas. Samo koji stopa može. Ovdje što se letse. Mi smo raja iz Mostara, sve nas ista ljubav spaja. Mi smo raja iz Mostara, sve nas ista ljubav spaja. Neretva kroz mene teče, rođeni, rođeni, Velež nam je oka sjaj. Rođeni, rođeni, jer vi ste ponos Mostara grada, rođen u Mostaru, u najljepše doba, Mostar u srcu, Velež do groba, Velež do groba. Pozdrav ljudi, evo stigao sam kući nakon utakmice, blizu je pa sam brzo doletio. Nadam se da vam se svidio ovaj vlog, ukoliko jeste obavezno lajkajte video, podijelite ga sa svojim najmilijim. Zaista jedna sjajna utakmica i jedna pozitivna priča u ovom vlogu. Pobjeda od 4:0 nije mala stvar, sjajna utakmica, sjajna, moram priznati, atmosfera na samim tribinama. I to sigurno možete vidjeti, bilde su zaista pune tribine. Posebno ova sjeverna tribina koja je bila totalno puna, ove ostale
tu i tamo. U suštini to je to. Zapratite me na Instagramu, tu sam najaktivniji što se tiče mene. I naravno, vidimo se u nekim od idućih vlogova, a do tada lijep pozdrav. Mostarsko srce kuca za vas, bilo kuda kreneš, mi smo za vama, jer vi ste ponos Mostara grada.